Аԥсны Жәлар Реизара аилатәараҿы Урыстәылатәи Афедерациа ахарџь ацырхыраан Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҭшәарҭадаратә маҵзура аусзуҩцәа руалафахәы ртәанчахәы рышьҭыхразы Аԥсни Урыстәылеи ииун ҩба ҩнызқьи ҩажәиак шықәсаӡа ирыбжьарҵаз аиқәшаҳаҭра протокол аратификациа зуразы ақәҵара рыдыркылеит. Ари азакәан апроект Жәлар Реизара адепутатцәа рышҟа иааишьҭит Аҳәынҭқарра ахада Аслан Бжьаниа. Апроект аҵакы далацәажәеит Жәлар Реизара аҟны атәыла ахада ихаҭарнак аиустициа министр Анри Барцыц. Жәлар Реизара адепутатцәа Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара ҩнызқьи ҩажәи башықәса август ԥшьба-рзы Аԥсны асоциал-економикатә иара аҳәынҭқарратә программа анагӡараҿы Урыстәыла иҟанаҵо ацхырааразы ирыдыркылаз аиқәшаҳаҭра ратификациа аԥсахра алагаларазы ақәҵара рыдыркылеит асессиаҿы. Протокол фактически стороны каждый год устанавливают путем подписания отдельного протокола целевые значения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия. Это в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Вот в данном случае на 2023 год. Точно так же проект прошел все процедуры согласования и просим вас поддержать этот проект. Спасибо. Ари азакәан апроект аганахьала ицәырҵит имаҷымкәа азҵаарақәа. Урҭ рызкын арҵаҩцәа иахьатәи аамҭазы ироуа руалафахәы зеиԥшроу, насгьы аԥара ахыԥхьаӡалараан иарбан критериақәа изықәныҟәо. Абриза зарплата рҵаҩцәа рганахьалома, ҳақьымцәа рганахьалома, абриза џыр шәареи шәаҳахьома са исмаҳаӡац ҩажәи хәбаны зегьы арҵаҩы иахьатәи аамҭазы средняя зарплата ҳәа что штатк ҳасабала ус иуазар иоуеит. Конечно, учитель может получать и 12 тысяч рублей, и, разумеется, и 25 тысяч рублей может получать. Мы уже несколько раз об этом говорили. Все зависит от того, какая у него нагрузка учебная. Вот. Все зависит от того, какие у него стимулирующие выплаты. Если не трудно, вы нам перешлите, мы обязательно вместе с Министерством просвещения посмотрим, какая школа, какой район и что там происходит. Ну, если есть конкретный учитель по конкретному предмету, мы тоже на это обратим внимание, и потом, разумеется, вас проинформируем. Ацвасцауа на школаҟын Аҟәа, Гәылрыԥшь, Очамчыра район ироуа еиԥшӡам, сыздырам, категориала еиқәшәо, сыздырам, сааҭқәа еиҟараны измо еиԥшӡамызт. Убри зегьы ицаатәуп, иазнеитәуп, ишыҟоу. Агьыс иара гәаҭатәуп иашазы уа азакәан ԥасатәи асазыв ирыдыркылеит, аха уа изхәаԥштәу рацәоуп, избанзар иаҳҳәап ашколқәеи аҟәшеи аиҳаби ақалақь ауп иазҭо. Министерство иҟарҵои нас? Абра иқәымшәарақәа ыҟоуп иара азҵаараҿ. Иаҳҳәап аминистерство ауп изшәо фактла аԥара зегьы араионқәа ироуа. Иара мчыҳәагьы имаӡам. Аиҳаби иаҭараҿы иажәа зынӡа иҵаӡом, ашколқәа реиҳабацәа раҭараҿы иажәа акагьы аанагаӡом. Министр дзызку нас. Методика иҩра мацара азоума. Убраагьы иара азакәангьы цқьа иахәаԥштәуп ҳәа сгәы иаанагоит. Акомитетқәа ыҟоуп, аҵара иура азыҳәан аума, гәабзиарахьчароума акомитетқәа, абри иаҵаҳҳәо иҳадаҳкыло ацхыраара ашашьа аҭҵаара аҭахызар шәааи акомитетқәа профиль иазку акомитетқәа алархәны ҳарҭ иаҳхалаҳархәот, ҳацәхьаҵӡом, еилҳаргап, иҟоу иануп аус. Аха иахьа игәаҳҭо ақьаад ацхыраара ҳадкылара азыҳәан аратификациа. Иҳадҳкылап абри ацхыраара, нас аныхшьа аҭҵаара аҭахызар ҳаилатәаны. Жәлар Реизара адепутатцәа Аԥсны Аҳәынҭқарратә маҵзуразы азакәан апроект аус адуларазы аусутә гәыԥ аԥҵара рыбжьарҭеит. Уала ҭынхала иҳадаҳкылоит аусура. Уи ганкы, аха абри аиҳабырагьы рҽынарыԥсахуа аҷкәын бзиақәа ҳнаргәыҵасны аҩны ааиҳашьҭуеит, агьыззымдыруа ҳадаҳкылоит аусура. Уигьы рацәоуп иахьыҟоу. Убри аҟынтә Европа аҳәынҭқаррақәа рҿы аиҳабы данырԥсахлак аҳәынҭқарра аиҳабы уа иарбуп, аусура иамихырц иилшо аҭыԥқәа рбуп.
Убырҭ рыда ҽаӡәы дилакьысыр азин имаӡам. Уи даара краҵанакуеит ахәыҷқәа реизырҳараҿы. Иара убас аҵыхәтәаны жәлар реизара адепутатцәа ааԥхьара ҟарҵеит Аԥсны жәлари аполитикатә партиақәеи ауаажәларатә еиҿкаарақәеи аҳәынҭқарратә усбарҭа амчреи рышҟа имҩаԥысраны иҟоу амитинг анцо азакәан аԥҟарақәа зегьы ирықәнаҟәаларц азы. Иҟаҵо нас ажәалагала даараӡа сақәшаҳаҭуп абри зегьы закәанла иахьа Аԥсны Конституциа ишаҳәо ала закәанла ҳақәныҟәан иҟаҳҵар ауаажәларагьы уаҵәгьы ҳагьы пату ақәҵаны имҩаԥысуеит ҳәа сгәаанагоит аполитикатә ҭагылазаашьа иара Аԥсны аҩныҵҟа. Атәылауааԥсыра рышҟа иҟаҵаз ааԥхьара иақәшаҳаҭхеит адепутатцәа. Лаура Каԥшьԥа, Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра.